All right. Yes, I so my Obibia Aquaba Edeba Kumauti and Anope. Jumadia so I will say, Wajuma and his saying. Wajuma is saying, the BI can't your bone there say, Kumauti via Kofaba. Said the Edeba a man sign. Say, Bia, we did Jumadia na a hinta and I said, a month for one to one car, Obakumauti swap. Yabema wa danedi na amanfo atenkwa bia na obi hia mo afiri wo bi so na se uso ubuwa obi na o de fa kuma TV so a obia amansan nyina part of Europe to say ekoba bia obia bete wonka nti so wo fie na wo dwumadie bi na pese ye bo ho derura fa kuma TV na yenye ma ana se uso wo haw bia tena TV no men sorry ekoba bia bia na ye hoho a yenya no asem ana se adwuma a wodie no na ebeboa wo na aboa onua bi na aboa wo busuani bi enti tena TV no ho din na hwe dwumadie no emanensi me am di dwumadie bro ye frɛ me Eugene Moses Akwa dodo na frɛ Ochinoozor 1 yentwa ye homra bedanedi na ebia adwuma odie no na ebeboa kemra ye ba meda ya chiro all right. Yes, I so ma Obibia Akwa babium e de kuma TV kasa for so and then yenya open kesi bi ofie ha ene twin komo ni ye no anything on se dwumadie no program ni din no wadwuma ne se opese wa di sa dwuma ne mana simple kra TV no open kesi no dwuma wodi ebia na ebeboa na wonua bi ana se wo busu ene open kesi mo akwa baba kuma TV yeah mu na me pacho ye feel say me pacho me di Dr. Pastor Nate John. Okay. Dr. Pastor Nate John. Okay. Right. Na me pacho fi. Me pacho me fi so manya. Okay. Me so manya. Ehona wo duma. Ehona me ehona na ye wo me na me bo me bra. Na nyame ya madu me di tu kwan me ku school wie ye ko university wie na me di tu kwan. Na me be hye wo Kumasi man mu ha.
nti say they been pray them mo Kumasi man mo ha Kumasi fa he pasa na me pa cho mo Santasi Bufuedu Santasi Bufuedu Owusu Ansa Junction ho na me wo one oyire no man na ne wo ana pa cho a me ni me yire mi man nyina ene wo se ho ni clinic no ho na me wo sia me e majuma. Okay. Yene Pastor John Dr. Pastor John Nati ana etwetwen enkomo. Pastor, hello. Wajuma ne say? Pa cho bi da ase. Ne edi kan majuma titu eni nyame adwuma. Ne eto asonso eye herbaris aye bibiduru ho adwuma. My question ho nimtie e we kwapema mpon a mo certificate ni bia me di majuma. Okay. That is me tini ya o haban no wo kusuan me kusuan me kusuan mi nana e na edi maami okay e na me kusuan ho nimdie okay na me di adwuma okay ana wa sore nso wo yin ana se eni o nyanti me a Christ apostle kini ya ni Pastor John Nati ana etwetwen enkomo. Pastor, hello. Wasu ye ho no. E dey ni dey na yo. Mpacho say ye see be kan ni ma ye o de bebre. E san say so ti di no Dr. Pastor Nati ye hunam adwuma ye hu adwuma. E na yare bia ni ho e ba ye ni mu a. Sabi ye ma yare na akọ. Ye se na ti bia yare bia e hunam yare bia no. Ye boa ye sa e ma no kọ. Ti say yare no be betumi abobodin ya betumi abobodin. Ebibre di a kire wo mo ye hwe yen e wakuma wu ha obi wo ho a o hwe yen o yare but onim se yare we ubetimi asa ana ontimi santin ka ubetimi afa ne baako o bi a maso ye ho ade a ye tai ye pae ebi a o yare twere ana se diabetes ana se nwanwa ye nko ne wanwa ebi a na wa mo bi ye wa ya ne amana ne afre empacho yare bi ti say stroke my stroke so maybe say stroke no ejujue yare se di ba ne akanka semo a ti ase ewu anajujue yare na nima binum na ede ba ina me pese ye hunu kakra se bi ti say moja bruso high blood pressure etimi di ba se che yare a obuni for diabetes etimi di ba ena enamu yare bebrebe syphilis gonorrhea ni gikan ye nyina ono nso no se ewo ho na wanye dro anye na eche wo ho a eno so timi di stroke eba ena ebi so ai bia no so wanya accident pen wan timi anti tini yie eno so no etimi di stroke eba nti sa ne man ena etimi di ba se stroke ebeba wo so a ni edi kan ni bia obekwa time bia obekwa hospital no blood pressure mujabu so obekwa ko check no mujabu da bia wo high to bia na balo to bia na wo high afedu bebe no na se tai no na se tititi ewo mu na ochika se oya no mfin oya edu bia wo kasa kra na ese na wo chiachia ya wi otachirema no ana se edebe to bia adebe chi no wano achia yesi dada ada na ase no wano achia ase ami hana ye mi bidudu ahade ntisa na yesi wi PK ana wi sokodua ubia wumu ana jai ewumu afi no ti fa epai wo beko hospital tem bia no pressure was low enu nkaya stroke eden kan cho se wo ba wo so no nti eba sa no a wo so tumi ka ba Junante ba clinic Kumasi de sena meka no Kumasi ha ye wo Santasi Bufuedu Owusu Ansa Junction ho ene ye wo so tumi ka efi etoso miensa upae udo Owusu Ansa Junction wo pe futu kwan no efi etoso miensa story building a painting no pink ho na ye wo enti na wo se uba ne ye hwe wo na sa so no e sign free ho ena se chiare se wo so diabetes na se tambia utai wo panie insulin panie tambia utai wo panie tambia na jube sore be se no be prebe yedu ebo a prebe ye nson be dwunso saa tambia wo hoya wo soti na bi sa se nso sen na wonum na jube dwunso saa ye nu timi num nso bebre ebi timi num nso se be timi num crap nu ni nso no on tore nso saa wo so sen na wonum betu anso no impredu mpacho wo mo bo se na fe wa ye basa wo nanti kura no na tie esisa san se uboja nyina adani nsurin enti no untimi nanti ye utimi kura etimi sisa edi ba bia na wa ye boyo sebi be ma no bo se na osisi ahodi die na ekokura ebu okura no kasaka kra no refi hu
pacho enu so se ekoso wo ho saa na se diabetes no ye sichirare no afa ni padua nyina nti eba saa no etimi account wo prekope ema wotimi nya saa ti ase wo stroke yare bi ena afensu no mekanima be for afensu no ebo ho a na osi so no na gonorrhea ha no abre enti tambia na nsangu na ni be ma ho eduba bia na nsan be gu ni sisimu oba bia me uti me nso na bia na nsuo ta gu enti mesisi meye afeduba bia na oye basa enu safi na ama wanye sisi yare pa tambia osisi oya afeduba bia na tia na ese na wachia no tambia na uhu anu enu so no emwa no enyini wo mu eche wo mu a enu so etimi ma onya sa mind stroke yi enu no timi trance utimi kasa utimi tu sa tu na bet utimi yeden en sorry en nante na se na osisi mu no ko form de na dudu enu sa no ji se wo badju no atina ye boa wo ye wo machine so scan machine wo ho ena se ehwe ni menyina machine fi Japan evia afi na ye ko massage room ko yo ho adwuma ko aduru kwa kofa na aya dance bade anuonyam. Okay doctor, bi su na edi akira paye no su ye wadu no ni nyina wanya hodin share no no. All right doctor, ana eche kwan a stroke faso heba se bia wo fie na bia ohun dudu bi wo se we say titriti wa no achia no we gam yes che ya we nyina ti me di stroke ba. Yes. Doctor H. Na doctor say stroke when you be 10 years ah. Ubetimi asa empa ho se nipadua no se ne American se nyametia se moja dia sane wonimu na techema wonimu kwa dia ada empa ho ye de emfa ho se won kasa emfa ho se bio se stroke se echiwa na se efa wo fa afebedu baabi no na wonsa na na boso na ahwan no bonse na live be to ha no si empa cho ye emfa ho ye wedura ye de ye nchichiri so sa nanso we pepe sibio enye bibia yare no a nanso we pepe sa kan se ba sa na owo bega na di aba akwa na de abo na awro enye bibia yare no na yesa ye de no sa so ma nanso we pepe ebe sa kan sibio kan sipe bon se unsa no ayetiti no sa we no a ye ti no kra wo hu hwe no bon se na fe na hodin bem afodi umia kra na ye ne ya we bi kakra na ne ya po na hodin bem da ko po be wan se na ne san na akova na ne nan no so a owo gum otogum otwi na ase no bon se machine no be ma moja no a sane no be dey e be famu na fe wu num adu no eno ano nyame be fa eso abo ma wa sorry. All right, enti se wo fie na se stroke ayew anase onua bi wabusua ni bi wadamfo bi a mesrew doctor me pacho fa number me tuga pacho me no ma no na etwemu ase no ye WhatsApp number no ye 0541 526001 WhatsApp number no ohwe screen ase a ewo ase na fe telephone number MTN 0244 87 43 41 and one touch no so 0201 99 99 and 55 onu a wohwe me wohwe ase a no ma no nyina egu ase a obetimi afa na wotimi afre sa mere mi kasa mi wi a wotimi frɛ mi na nkomo bia ana opa ofra me nua ba be fa MTN no na oni wakasa WhatsApp no so ofra se na eti bia no me ma no be fa e wa adwuma na o nshira kan ye ne Dr. John Nati Pastor Dr. John Nati ana ekitwen komo they say odiero stroke mu ye fi stroke mu doctor ya rebe ye be ko say hepatitis B D E C sa yare bi ana say fan say virus emua enediba ebiti say HIV ebiti HIV virus ebiti say typhoid and ebiti say gonorrhea syphilis edi Cambodia sa yare nyina yare bi a emua enediba na nyame adum so mi wo edura say ye no edro wi a mi di tum
obi a me kwada obi a hu da me start ye adwuma be 23 years ni me nkyire obi a da se wo de tum a se na ti bia no nipa no waduro no saa mo no aba de padua no mu no ebeku mo no one time afi ni padua no entini hepatitis B a ye bo yare bi a bebre no bebre si ani aduru especially otu kwan kwa na man ye si ani aduru ye wedura so te sani HIV tie no ye se ye wedura so ni aduru ba me kacha obo ade ni onyam se mejo na atide mi wo ho aduru masa bebre ya dance die ehye suro nya animonyam edi se wo ho minu aba bi mi papa bi minu bi a wotie mi na ewo mu na onfin eyoya onufu ase awieu wachi kase eyoya ewo mu na oti kakra epaewo una ti kakra no wabre wodidi ano obufrun na wanu ma area duanu na stay uhu anu oso etia bobo modia akọ check up no akọ hwe se hepatitis B ana se typhoid ana se impu HIV virus no ana sa yare a mebodi nyina no yare a eba wo so a mekan nyina ebitimi diba na eba hospital we kana se nyina no no se onum se o sa na ye no nsubu akọ ni test no na hepatitis B ne ha no anabo akọ ni test no na ye typhoid ne ha no anabo akọ o serious na ni sechi o compression sabi ko ni po Africa kana ewowa wo na ewa no kwa eno so no ba sa no a le ya check it ya ni so age bo ba ko check no le bu bi sa no si ani ku ka no na ku na media ma kompa bi ma ni ho mi si mama yare no eden ewo ho na ojitu a ni ma o be je ni wo so ji ye ma na edra eno anu na wa cover na ne hu aye ne din enti saa yare ni sa ya maka bomu yare bia ho na edi ba na ye sa yetimi bo ase after se anse liver kwa no a se mo yare no etimi wa ese liver no se liver no kwa dia oba ye beboa ema etimi afri ho no se na ti se HIV se kwa no ense unsu no sisan se eba sape egusu ese niema no woni padua no mu a bon se na onanse se den tata no onanse tata se niema ese woni padua no no afa se du ba bi obe on se na oyefru na estadi se ebe na eye kese na aye tan na ese emua no egusu edibo ni kese omo agi nipa so control no eba saade a ye tra wadru no a ne de nyame mpa bo so aka ho enu die ewo nyame se so mo a wo koba na una na okoba na se ya bodi wo mu dia imka sha obo ade no nya se Jonat ye wadru ebeboa wa mu anu manya ahodin atranse a sha obo ade ni ya ne pastor John Nati ana etwetwen enkomo no ebi ana opese o sorry every TV awu ko ba bi ana ko bi office na wo hweku ma TV ana opese o sorry a phone no so uko YouTube a Samdakus TV ewo YouTube ana Facebook so Kumawu TV ewo Facebook obetima ahwere live tisi bia uko ba bi ana se opese o sorry ko ba bi na so nkomo na ye oda obetima ahwere no YouTube Samdakus TV ewo YouTube ana Facebook nso Kumawu TV ewo Facebook yani Dr. Pastor John Nati ana etwetwen enkomo wachire kwan a stroke efasoba ana yare bebre no wawo ndin na pastor yesa ko yare foforo ye ko barrenness ina say awo ade bia se obako aware ase na awo emma in fact yare husem ti ni enu guase emfa hu se ne oba no esido ni kru sido no ebusianfo ejibo so hehe ne ya ifro ne ye koba ne ye winam ne yesa na se efi be wa ye akona awo enyampie ya especially ya kan fo bo se na huhu bi start say de eba asetranom enti awo ya dia in fact awreho sempa se oba be kwa aware ase na awo emma na bible kwa aka se yenko ne ko
te say po anu anwa enti wo hwe bible mu kwa anu a wo mu kwa na no mu nyame kasa kwa na wo hu ye wo mu din no wo mu kwa no nsem bebre etutu wo mu enti say ye ne na aboni afru ye ni enti awo ya ade a say oba siso na AWAWUMA na ayerho nsem bebre e na ade no nso no emfi oba no nkwa ene pese busa form hwe mu be ti ase ama me efi oba be ma no esan say obema no antimi akọ efumu akọfa aduani amafia oba no be no anu aduane no na say ni ma ba na aduane ni fia efi papa no ba sa no oba no simko busam opa no ma musika ngoto bibi ni sa na tie enti no awo no ya ade a efi oba ni be ma be meti titru no kwa fiye mema no ho titru no fiye be ma no ho enti mi ho se wo ba na oba na oba me Charles kana me no be kasa bebre abi so questions bebre na oyi anu wia na ye Charles kana na ye hu problem no a ebo oba Charles kana no bisa no question say ampa papa no ni mihia se be no na aba out ebi so ho say akane no manya yare bi say dey po apen enti no me Mrs emayie ebi so say mitimi nyi na me mayasem ya na wose ye ko hospital na ye ko sei na atumi sa ba imprebe ye miensa enan ebi so ho a oni no kasa no twa out mun say fibroid say ampa makoyi bi kra pen na asa ababio ebi so ho a obeye na se ne tukunu kwan yesi European tukunu kwan yesi enti nso no ntumi fa European tukunu ko bra uterus no mu eba sa no a awo no ntumi emma enti se hu ne nyina fi oba no a junati die we do be friend one touch unum da ko pe afa ho se nima eba awodie mu nyina unum edo no da ko pe ebe huhuru mu nyina be yi afa wase ana authority mu ana empo wo ba fi wo mama ba ho anyeme ma dum afa me so awodie mu enim ni american e na bi so ha na be ko no na efi be ma no ubisa be ma no se ampa me si so wo be mo me yakobe 35 years me hu da be no sperm test no na ni sperm no e wo low be ma bia nso no sperm no na ho din na mo anu dodo no ye 20 million up to 120 million enti bi wo ho ba akọ check no da be 10 million ebi wo kwa na be 500 ebi wo kwa na ebi ni mu kra eno saa no between oba na hia kama but enye djuma enfa so bia emma ena eno nso no ahunkekan sabi oni oba hia wonya no wonya sansa nsuo na eba no emu nyedu nsuo na emu nyedu enti emu ye ha enti eba prekope ti senia sebi aboada dabo okoto ojuso okoto pia wetu egu no oko afa so bia na pio na eko sa na tie enti ye bisa o sa ni me nyina no ehu wo ho ne ye check ni ehu a enu sie we dura ye di ma ye nua mema no enu ye ti sempa free uta ko china enu anu no uta free a embo anu se bi nimu o omudodo so o ma hodin wo fom o wo ma ye mrew ni nyina ebe free onom ena ye mema anu so ne edi banie ebu ho no onya gonorrhea pen etimi di sa problem no ba ebi so no trans che be ma bo trans che obe trans sa o sore nso a o ye ni papa bi en den eni enu su etimi ye den e ba sa ena ebi so ha wa fa wi ase so ya yenu mu obi betimi anum se na ope enye problem obi so ha obenum kakra bi benya problem sa so obi ayi ni moja level anya akopodi bo obi a enti enu nso no etimi di sa low sperm no so eden eba ba ni nyina no ba na e kiro se ja wedi no wudi so a se na eti bia no nkurumdie etimi ba ema oba no timi enyensen ehye erade anuonyam ma anije eba aware mu biu. Okay, yene Dr. Pastor John Nati ana etwetwe enkomo no. Doctor number ni ebia person of doctor 0541 526001 and I say 0244 874341 and I say 0201 999955 any push screen as no so if you person beside doctor say bia enche bia ye be your phone lines na to na question bia na say yare bia doctor mo yare din na say person beside say doctor say yare we so me the power so ye wa wetini aboa me a ye be phone lines na to no affair doctor na yene na twetwen enkomo
Doctor Obi, and they are sending me say, or your bar na Onyuatinka. Wait me up once up. If I try, and I make I say, or Bible, wow, see soon. Na sebi no mpese obewo enso ne hu ani de enti onyinsen a na sebi wase no onyinsen no wase no enti mo no oyesa no nsuo bitimi ebeka uterus no mu ti sa nsuo ne beka uterus mu no se 10 days iko no bu ni sa 10 days iko no watu kusia no sa kusia no su no ko fra sa nsuo no enti eba sa no tambia na nsuo wona se enti atinka pa de o ebeye di so obenya ena obi so ha no wanya abi ti se edipo apen enti ama sebi na se asisa kakra eno so no atinka onya but oba ye wadura ye di be manu ye wadura ye di manu a eno se na na ma no ba ma minutes oba gigi na nya senkitwa ye di ma wo kwa kwehye no wanum ebe sisi wase na be ma wase na sebi achinkama ena obesamo cream bi a obe yusu oben chese oni wanya bema awudo no po ni hia wan hekwa obobeke ka mo ho enti kanu be yemo enti hedro all right wow that test ne by say Onyuatinka kanu doctor said do doctor obi so say we dey but from fight so o ne kwatisha ko pese eye kese obetimi aboa me da say eno so no wo buy baby shower questions ebu ho no anya bi ti say gonorrhea syphilis no mu pen eno so no nya bi no wan treat ne ya etima ubema no efon mo no nsan egu ho a wotiti uposa no ye ma bema no etimi fon eno so ba na kire ne ye mo ehu aduru ena ye wo aduru bi a ye nso a ye be ma wa ubeyusu ebetimi aba sene a wosi epenu san se ya ne wo ya ase be se ubema se ne sitie uni problem bia no pese pregupe eye kase de ye ni aduru ho ne mo se wanya bi pen first nesu ne woni ji hu but yare ntine eko a ende be ma wadura be samba okay all right it also there no say bia na okwete ne so dada but they say your phone and your bow betimi abo but oba na yare bia ni na kese enko na pese ye dia and there ontimi emboa wo sa kwan so also there doctor waso yare be pa na ba like what brands na wosa bidase yare a betimi aka say aba maso me ma miamatimo say ma bo ho paye pa na sen wo bo pa eye etwe yare first no na me ye ni say me hwe no free na etwe no se me hwe ni pa no we attack ya menya no na me si de me hwe no free ba obetua kakra na eba pa dako bia ma nya menya ni pa be ya nsia nson aya etwe yare wo mo ya wo pen wo mo ya nguda wo mo ya to ejem wo mo je se enso no enu ni yare a eba sa mi na anaju wo mo ehwe me de wo mo ni American anaju mi mo fra mi ni wo bo mpa ya ma de chi enu ni ade because efa ye yare ebo ho na ye moa sunsun no bi ena ediba ebe so na de afa nsiwa ma no wanom so na de afa aduane mu ebe so ya bopa ade sare no eda ne sebi ni sebre enu se na me sika no twi no enti ne eba saa no a yise di paibo anu wo hye edi boa wo nipa no enti wo mo ba ho no ye we one touch edru a ye di ma wo mo so wo tie a wonum a ebitimi fi kutenwanwa pa fifi saa no a bonse na atwitwa na egu efidi enu ebi so afie enu ebi so wo a tefre pa otimi fi tefre etre no tada no wa fi tefre pa wo fi no edru ebe ma no wo ko toilet na wo fi entu be fi de nima oba fi no enti se aboa no nya kanya ne hu a e se ya na ehuro eba wo mo ano very good na ehuro ba wo mo ano bi wo kwa na junso ne hu kra na se enti se aboa no nya wosu ne hu a no ba wo se na e wo se kan wa no utito pe na ehuro na de amo na yes ade no doctor okay trade bia de otimi sa obi o se nipa ni ato jam dia ontimi omoboa ye de yesa said what to jamu on to jamu yetimi sa okay all right ye ni pastor Dr. John Nati ana etwetwe enkomoyi mame bia ma homa profo ni ntum ebia na wonso
Obe bisa doctor say we are now question bi o bisa doctor na ma bisa amba ma na o yare bi na o nua bi yare bi na o busuani bi yare bi na o pese o bisa doctor say o maso ye ho no o betimi asa na betimi afre number no ye 0200 603 602 0200 603 602 ofra any doctor twetwe nkomo question bi a pese o bisa doctor no ubetimi ebisa doctor ye ban so obi wa broche na otie ye ohwe ye fidie na kwa chi ba na ebi ohia mowa bi a ubetimi aboa no kwanye na nsa befa so aka enye din kura broche a ye da bia ye se ne aduru ko na ni hia ni se be kasa WhatsApp line so akoda ne no be kasa onu kasa we no kire ni ha wo de brami a mi kasa kama na matie mu yi no anse mama ye do no kama na yakos wo di eche ana ye me se di akoma no nye problem bia and the bebre ma bebre wow isuminim wo mu bebre wo nya stroke is before mama wo mane wo maduro cha be ba WhatsApp so ne ma me hu no da enso nyame ya adom mu nyina ho atawo mu ebitimi ton bisa me size ton pabo no wa seni abrami tadia nyina omu seni di brami just mobile dey be hello yeah good morning good morning hello good morning good morning hello good morning okay all right doctor yekasa enti no ani say ye be ye na ascendi no enti ni problem bia ye be ye do no kama na ya ascendi di amano hello good morning yen twa ye hombra ye ba ye be ofrefo bia obefre bia ye be fa wo yen twa ye hombra sima
Okay, yes, I saw my Obibia Power View. Your number no, your next Dr. Pastor John Nati, Anna Education and Comono. Your number no, any boost me 0200 603 602. Wait me after doctor. Na question be our vessel beside doctor no. Where beside doctor? Doctor Yapono. Now say you be wa Gucci. Baby or Wubia, ye best sending in Sabeka. Juma, ye. Na ye tapu su koma omuda enra se nipa be 18 ni ma na ye boseni ye nti nia oti enka a opeye mo abia no ye betimi asene ni ma koma no mana ye nkunimdie. Okay. All right. Doctor, you find what say are you be obi o wa odware ana no hokeka no obi o wa like sansa guno basa sande mo sande manu bacho my phone you are man so hello good morning. Hello, good morning. Morning. Bacho dini ba bia ka se free Nagasa jingo. o say Hello. hello bacho so ka se free Nagasa jingo. enkoko. Okay, now be so beside doctor. Na, they are not okay. What's say? Hello. Hello. You are in TV, so. Okay. I know I'm sure. I will be a child. Okay. So what okay. Doctor, what's say? Hello. Hello. What's your person who be a doctor or Anna? Hello, good morning. Hello, good morning. If I chose off from here, menti who TV no. Esa na kasa no yeah tie me e wo phone no so. Why Mr. Wa? Hello. Hello. Doctor. I say that you say I'm canning that insansan way. Mpacho yare bebre timi diba ni edi kan ti se syphilis no mutimi diba gonorrhea timi diba ensan timi egu mu maso nyina etimi egu wachi hunam nyina ebu o timi ka se aboga se na aboa no kaninam ne hunam ani ensu hu e na afa su typhoid se che wo hu a. Hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho dini be bia ka se free. Good morning. Me pacho tie me wo phone no so dini be bia ka se free. Me more TV. But come you become unya ka kwanja la on so to be sana. Okay, doctor, o se se bia wo nya ka kwanja. Hello. Yeah, o pese obi sa se wo nya ka kwanja na o bia o na mabu ana o sisi a obetimi ahwe. Enye sa. Hello. Doctor me ba cho ai sa no ba cho e betimi aboa o e na me ka se obu o wa se bo nya accident pay me ka sa me kan enu su u ba ye be boa o e ma sa bia no na mu na ebu na okura crutch ana se bia usisi u ba ye betimi aboa o ma wanya hodin. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Me pa cho dini be bia ka se free. Okay, it's a shot. This is a doctor. It's also so HIV. And so besides HIV. Hello. Hello. Who person beside doctor say HIV So let me. E pa cho ye betimi ye betimi aboa o wan ya boa bebre ba danse wo bebre ye betimi aboa e ho hihye ni se wo ba na oji. Hello, good morning. Hello, good morning. Your call has been put. Your call has been put on hold. And he share ni say wo ba obeji card uji card we ba be humi na wa menu akasa na wa collab uko na yampa so wo bia uni problem ehun kan ne de e wo menu intem e wo me cancel room wo
say the doctor say no so ba ko ade obetimi aboa wo HIV ebeko yare ye moa. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Udini baby akase free. Hello? Me pa cho udini baby akase free. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby akase free. Hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Morning. Me pa cho udini baby akase free. It's a doctor. Okay. The grandpa. What's say? I want to say anything. HIV do no say this. Okay, all right. Yet me for free for be Doctor Hello. No. Hello. Doctor be you and why? Madam. Doctor number no egu screen no so. But doctor number no question be up so bisa doctor be aye pon a friend no obey you ano. Say there the offer for no ebisi ase. Doctor, hello. Masema mi pese etiefo ahwefo kan eti ase ni say nyame kutoni yaresafo na mi ye adwuma no sunu mfi aduonu miensa ne 23 years ne mi ni obi ahwamboda anka mitimi tran komase a emobranko animu entu kwan ma mi nsan ma meto amadwuma so enti yare bia ehawo wo de kuragidie mu fa hu se yadada wa bre ana se miangasa emamu ametenga se wo mu amachire o madwuma pa o mabiebie branches pa no enye ni paketua enti se yare ewo so a wo de fa gidie eba maso ye ho na ye mom ye se na mi se enti ampa se mi wo na duru no ade bia ase a ewo din a yentimi ontimi nsa yare bia ni wo ewo din entimi nsa se bi yare abesi se yen ko mu a eku ye ni se anya duru a yen se kwa na bibidurofo ye wo gidie se ye panyifo mo ka be ye se e wo se ye duru no mo tratra bi ye de do no ko bi maye na ebesa yare no yare die nyame na esa yare se wusugu nyame so usan so kwa no matimi yare nyame na esa yare eti obi a wa humi ene no na ohawo ne de bi da wo so no wo de gidie bra kuma se usan sa junction e ho ne ewo ne ma no na egu ase ne nyina wo bra wo sabe kai ene ganso wa masama friend ye obi abekire ho no wako gidie wa awurade mu se wo haw wade sua wo tiriti biara no obetimi aba kan bodam pa yetimi sabodam me ne wo to an school so awo chia abuso mu hwe mi nyina mi cha madwuma efo nyina mi nyina no obedi nkunim edi amaye adumti amen amen yene Dr. Pastor John Nati ene twetwe nkomo ewo wadwuma ne sen edwumadie so ewo kuma wutie na omo bo a me madwumadie timi ba so eye sister Augustina Anna sister Loretta omo MC a Kobi Frank ene cameraman Sam Dapus ene director executive producer Sam Dapus PRO Ben na me vekat doctor surprise the doctor ila na madeke inu ogbi omune jalo kwali ja pepe igwani ismene wa bayalejo oh kebegene ko no bayalejo but doctor that's the ye di jumedi besa bro oh fine oje kruji fa